Dutangiye none tubasuhuza tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. M23 yahaye isezerano rikomeye leta ya RDC yayimye amatwi ikaze. Umutwe wa M23 uravuga ko mu gihe cyose leta ya Kongo itaremera ko bagirana ibiganiro bazarwana nayo kugeza ku iherezo. Mu tangazo M23 yashyize hanze yavuze ko amahitamo yabo ari ibiganiro bigamije gukemura ibibazo bafite, ariko ko nibadakunda bazakomeza kurwana kandi ko batazigera abahunga nk'uko byagenze muri 2013. M23 yavuze ko idateganya gusubira mu nkambi iz'impunzi, ahubwo igomba kwirwanaho ikarinda abaturage. Umuyobozi w'uyu mutwe Bwana Bertrand Bisimwa yavuze ko ufite imbaraga azatsinda kandi Kinshasa itazongera gusaba uyu mutwe kuva mu duce yatakaje. Uyu mutwe wamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko kuwa 8 Ugushyingo 2022 ingabo za leta ya Kongo zakoresheje indege z'intambara azisuka ibisasu mu duce dutuwe n'abaturage zica abasivili, abandi barahunga. Nta mibare yabishwe n'izi indege irajya ahagaragara, gusa amakuru aturuka ahatewe amabombe avuga ko hari abaturage bapfuye abandi barakomereka. M23 yavuze ko ibyakozwe na FARDC ari ibyaha by'intambara bishyira mu kaga ubuzima bw'abaturage benshi mu bice igenzura kandi bibangamira ibikorwa by'ubutabazi.